Alright, good morning, karibu sana mutegeri karenda ne mubango jo turinge ime au kabari to kare to gutariria na tukwira naro tukethora tukiarairia mantu jegie mbeu mbithi kurikane ntuko chonde tejumaine twethagirwa tukia kanya mbeu mbithi nikenda tukethora tukigwa uge bona sofa ara tukinyita monkera nandi kurikanie a few days ago twathikirire MCA wa Ngwene na Nkuruki agitarire na kuga ati thirikari ya county nitengete mbeca mamilioni kathumba iri ikethirwa igitetheria mbeu mbithi arire mantu kenyaja MOS. Number 2, ituthiririte tukiona governor wa county Emiro Mutuma Twithinkia agiuga na agikawirane akiuga ena mibango mingi ya gutetheria mbeu mbithi ndene ya county Emiro na kimi bango ezi imo yayo ni mantu jegi gikombe kia governor mithako ya Governors Cup iria ikethirwa igitana mbere kagita na gaka tukuona MCAs mianya nibezite na mishetho ka mithako eze mibira na au kabere ingwitikana tukethira tuli na Governors Cup lakini tukethira tukierwa zaidi about gikombe gikiora gigetana mbere itukuona kimitandao kwena gikundi kia mbeu mbithi barashumeria na bateta mono no ntobo mishetho bakigeria kumeneria governor bangi bakameneria MCA wa njia na mantu jangi tajaja kiri mishetho ira yonekene gwitana mbere kiri pejaja na jangi jama ingi na Nkuruki jasa udhimenti tukija na Aruam na Kinoti wa Mwenda urani mutongero wa mbeu mbithi kuma South Imenti na Nkuruki arindene ya Sports Council runguro utongere po governor Mutuma Twithinkia. Karibu sana kiongozi. Thank you so much. Ukariate. Oni bageri kabisa. Na ingochokeria mwathani nkatho inyonto bagumpa ugima bubwega pamwire. Thank you for having me. Right. First and foremost kwina mantu jama ingiza gwetana mbere jege mechetho na mithako ire onekena gwetana mbere. Kwina push and pull anto bakuga mechetho gwetana mbere ni ya governor ndrare na umo achore bana aritingo ba kwishana ba governor nyako thata kathera ndene thirikari bona karuti na mbira bado gikombe kia governor kitakinyira iri gwetana mbere mechetho tu ya MCAs ko baraba complain itena basis no mbende kiko ni patron to nyo gore ndene ya Sports Council to Governors Cup ekuthithika na kere ta thithika imechetho riku igwititho na mbere kiri wandi what is happening mbere mauti anchokie kanya kirinya karutio ntubogu fafanu au the Governors Cup has not yet started ne derege planning stage na baraba thingata ira bali check out ibuije the appropriation bill era chainirwa goro ke baraba ke mutegeri ro tukumenya appropriation bill na mwana finance bill lakini account era chainawe goro kwou governor atende amberia mantu ja gikombe kia wate na mbecha barabara ale atubecha tokuthithia to affairs da jatu EMCAs on to the previous office ne ratigeta tubecha tunganona na ike tumyokona thai kwe wards imwe kuthithwa mechetho na itekuthithwa all over Meru County onto ugatwega jantere chia imenti yote ward rathithia mechetho awards imwe chia Igembe na Tigania icho akichumbite kuthithia mechetho eu so the Governors Cup has not started na inya na au governor arare tu as the guest of honor tia mechetho erarewe yes so nimbeche ire kuye some of the youths nyakumegembe bakuga governor arite tia mechetho ni gani hizi imai tuonete gugite to social media inya oni ngo intomeri mateta jamwe ndorua na atia nontu bukubanga mechetho na itikinyanire bwega and na wathikira ntu bau ube na genuine concerns tuga nya tutetera thirikari itumetetere uma bura ntu bau be na genuine concerns na wega thirikari Mutuma Twithinkia tire gutinda go pretend rera kwena concern kauganga guti concern there is concern na tukathikira na governor mwananchi Omero wengo na ije governor mtu muthikiri governor mantu jo tayari ya mukinyirite na mubira jo ajo kibangwa akabangana atekete into account mateta jaraja kumero thaiji yes so pengine tukirikania na rwari ruru mantu zaje ige mechetho ire onekene gwetana mbere no mukenya kana no muyuthi mumeru no ende kumenya pengine what is in store
kiri Amiru kiri mono bara bena talent ta ichi chia mubira to ikina thai to kuona talent ichi korero nyaki Harambee Stars they having good money because of that talent na no mechi to kuona ye bango no kinya kiri county ko twa no uno were mu youth Amiru what is in store for them maybe nyaku na scouting back jago scout kinto tabibi kana what is in store for them mwanya jo thirikari ira twene thaa ichi na thirikari ira rareo au kabere just 4 months ago ijomwe the governor of Motumanto I think is ready to consult even with the private sector na inya donors. So ndeshua governors ka peke amberia onto actually one of the roles yetu to sports council iko chwa partnerships kuma kaja tugachwa partnerships na inya tukaethera twitwa scouts baraba keja gutega talents chetu aja Meru. That is one. Na aja angina kuko Harambee Stars ito kuona thai ba performete better than any other time in history. Uni ntona Harambee Stars jaba urete team ja Morocco. Never. Inya kuigua antaigua. But thai bombete that has shown kwena motivation kidogo tu our teams can perform beyond expectation. Na mteto ya Harambee Stars ni thongi. So what we expected to be done MP bakarenthe mbunge na bekira sheria rire Harambee Stars iguchetha na timu ingi yachinda bakanenkerwa gintu iu netonyitha sheria ene kendenya president ujwengwa onto akengwa uri okeja ete bindie ja banenkere handout kaire because what we are seeing right now is handout lakini ekeja gwikirwa sheria ene ete handout kaire ya right yao so it is up to our legislators. MP okwa Shadrack Mweti ndikera na MP bonde ba Meru ndikera ni ingogi enu thaiji gutonya bunge bulete mswada jo kuga timu yetu ya wakilisha Kenya kairi yachinda ikona kina eta draw ikona kina tumeke handout kabisa onto handout itetura na handout site sustainable na ku aja Meru inyothithia ni the same gwatuika timu ire represented ward yeku kana timu ire represented county Meru ke mechetho ya inter county aja Kenya yachinda bakae wakina urete bindi tuchoka ki handouts na vijana betu bethere be motivated. Right, thank you so much gutariria report yeu rembe takodrwa ikimurikwa sana ndene mitandao iboga sana ariuga ritwa Marceline Kaumburu kuma Ntere cha South Menti ariuga kethia sana mutaneu iboga sana good morning following you live tunazidi kusema kwamba hii serikali ya Governor Mutuma inaongoza kwa vijana mbeombera rieto rako tafadhali omba kuntumira message na kurikane turi rotererwa Facebook etanara Facebook eta Meru TV Kenya kedro nkithinga tagira rotererwa 11.2 FM bwaga sana antobarabonda batudinga terita roterero rungi nkadhoshia mwanya na kinyanto barabonde baro rotererwa YouTube. Thank you so much ikumba kuthirwa ugitogwata ugeni ibaga sana MC Viska ibaga sana ikwethirwa kinyago gwoto thingatirite kuona nyamera ya kwaja kwena riboti turiketi kumegwata kenoti yegi gicigo bunge ke South Menti young people bashumiri na gutatabu nene sana bakiugaga kwena gento kithithikete ikiri utongeria bwa mujumba wa Ntere hizi mbere tuthikira riboti uno ntengwethike mwerekeria wakwa ari nayo na komba kwethirwa agicethagira mutegeri wetu nikenda tukamithunja na ugatwira what was happening na ugatwira kethira kwina any problem ya mutongeria kunenkanira intobire biketha bikiarirwa ngwitikira mwerekeria wakwa no mbe gweta na mbere na gutucwethera riboti yu yegi utongeria bagiciko bunge ge South Menti kirige kundi kia mbeu mbithe barabara ikitie kurita miario yao nikenda tugacokera na bwana Kinoti wa Mwenda agatwera imbio yongwa gikundi giki kiratara ire na what is happening in that constituency. Report yongwa niyo ije mwe panthuki mbithi kuma muchijo munene jwa Nkubu ireri South Menti ni baumirite na gwita na mbere kumeneria mujumbe wao Daktari Shadrack Mweti.
nĩ arĩa bakĩaria na metha ya nteto ya Meru TV nthuki mbithiji nĩorotithĩrĩtie kĩara mũjumbe wamwe na nkatha yawe nabo nĩ nyuma ya nkatha ya mũjumbe kuoneka gĩtethagia antũ babethi na nguo cia ndene wamwe na pandi kĩrĩana bari nĩndĩ omenya arĩ betũ babati gwĩkĩra panti nĩndĩ omenya arĩ betũ ibariũngaĩrwo nĩ ageni bamweri kila manthi daktari within those 3 years nĩ ũtamenya manto jau na bonge onto nĩ ũramenyire rĩ ũtĩthiũrũke Southiment yonthe ndĩ ũgo wĩ mũjumbe wetu antũ akwĩja wetu nenkanaĩra o muntu pandi na panti na boxer ikwarĩa mswanda jwarĩa umbunge jwa gũtũma panti chiene kwa bei jwa gũtũma pandi chiena mabei ende ũrauga ichitie nande wenda gwitithia interview kenda tore moibio weja guto confuse otonenkera biotheri na tote kuthura itomei no kuja Southiment watu convince rio twira atiri empowerment cia kawira cia gutwa ng'ombe na cia gutwa makobokobo agutumira mbeca cia tubuthuku na ndi kiuria kiria ndi nakio thaiji empowerment iro uronere otwe uronere otija na ng'ombe ja kawira Mwangaza utija na makobokobo ja kawira Mwangaza wona ugatwa panti na boxer na ndiri ugwiri ogutumira mbeca ihubwega kana ogutumira boe na ndi Shandra kato kwire ojo ugwe no bati gwetero njori ncheke ndene ya Southiment nonto gekemero gietu kira tuije ito kurigara ni atia ugatuma mwekuru oku aretere nthaka boxer mantu ja wijarigaretie na no bati kurirwa nthenge na mbuge warega right oh ne ugukari kiri report obrare kiri yegoro bana kene tu manda what was happening imba tomite bwaro kira mujumbe na ingwetike tegutethania aratethania was there any problem ko nenka ndiri ntubu bregara because maybe kwa anto be in need of bio na kwa anto bateko bigwata but ndona bo mutharakira at a very high rate iyo makole anto be in need of panties boxers na pads bo yoma that is fact number 1. Fact number 2 nayo ni ate egita leo ndio kethira wigite in a political seat you can do something beyond iraitagwa affirmative action. Affirmative action ikonganania nkia na barabe navyo kunenkanira boxer na pads na panties ikonganania nkia na barabe navyo. That is a good thing. But ukalirete giti we expect you to do more. Ike tumiwona inya Mwangaza akirowa no ntubo makobe jata thoki panti te thoki but ukalirete giti we expect you to go a step beyond koejana onto koejana is not sustainable tetura kwa anto forever no te abonde you cannot ateomba kuthiuruka Southiment akieja anto bonde barapate na panti abomba ateomba kuthiuruka kuma thaiji mwankarira kura ikaringo abomba na kiure kingine gikija au isasa wani nyokomba kutunenkera twinde boxer na panti ali leo kauma gitene nakyo na leo what the MP should have done anto akuthiuruka akieja na panti kethira aronire anto ba Southiment tutikaira panti na boxer ule arende thithia arende tambunge agakurukia mswanda atura mbunge kuthithia ate murume imswanda tu arende kurukia jwa kuhakikisha everyone can afford a boxer and a panty inya arende ugatu ichito taxes because ichiringa wa VAT ya almost 50%. Boxer ira wona ikiuma chiringi egana ebati kwethera kienda wa chiringi o 50 to 60. The same with the panties. Panty ira wona ikiuma 50 ebati kwethera kienda wa 20. So what the MP should have done alendeta akakarante mbunge akathondeka sheria ireka ensure interview be kwa tax free pia affordable ke mwananchi kana kwa yau agakurukia sheria irega hakikisha mwananchi akomba kuithukumira mbeca wengwa omba kuigorera because okithukumaira uti expect kwa one one. But what do we see our MP doing? Akalire nthe mbunge akurukia finance bill twathina twale mogwa afford panty na boxer na ndia gutwa kenda tumuromba e murungu
Achoka ikwari na ira yetawa eco levy bill ira yenda kueneka bei ya pampers, eneka bei ya panties na boxers na pants. Mubunge wetu na aregire bie nama akurega bie nama thai antu bate kwa fondi akubaretera na inyawu akurega kwa fondi gwikiure kimwe twi vijana ba South Imenti tukurania. Mujumbe okwa ugo we mukuru wa miaka 70 something 70 I think tu ina uramenyere ari bate gwikira panties na nyomera o mwekuru okuno inyawo imami wetu ina aramenyere ndakaite gwikira boxer rimwe tutigae kwaga Anthony inya thai vijana ba South Imenti abo chemania michemanio every corner bakibanga ura bageto ura ndego kwawe nate alishe ndego nto tukara ndego uni kwa chankeja kubanga kura ndego why giki mero gi culture yetu mumero na culture mumero no tutenda echeto ne buru because that is our identity. It is very long ke mami gwita ke mutane amunenkera into very private jamboxa inyaba mama lera benda gutugurira boxa batuma atano chia bakuru kana baraba tugweta nyomba bau ibo bera ugwe kembecha iji itaweto gure boxa ikiria muthaka lakini mama ote mwithera aretete boxa na bwawe kuge kimeru ikwaga Anthony na amenye inye kurubange bongo bate mutigithia. Bona no mpende kumenya. Do you want to say that kuna a problem nkatha ya mujumbe wa South Imenti guchitaniria wengwa na kunenkera pengine ari tauro cio nkatha ya mujumbe kunenkera ari tauro cio theru etina thina but where was she all those 3 years? Kana ari ba South Imenti byabambiria kwamukira mugeni wao mweri every thaiji ithai after 3 years ire ari ba South Imenti bambiria kwamukira mugeni mweri. What she was supposed to do kethira itauro cio theru enda kwejana abati kwambiria kwejana cio bagutonya oleo na akiejana na aja ground tauro yu onto we ute project sustainable mukuru we no abati kwethira ari mbunge agichwaga ora yumba gutonya sheria ne kenda ithira is sustainable. Yes, te thai eja thai tuije tu itigere onere 2 years to once the election imetho boto inga te atu enkunia. The good thing about South Imenti no constituency area in the highest education in Meru. Kwa muntu South Imenti tuije iketo mi wona nya gitara kiraitu akeja kaburo to amwe ogwe kira kaburo lakini yokana onto itukone metho utoinga tu once the election. Inya wena ande itumenya te akwenda mono ari beto bethera bena good hygiene kanda kachetu chekira boxa mono imetho tuba gutoinga na tuteriti kiwango kiu. Right, mbere tweta no ntonki ugo gitarie no okiuga mujumbe abatera gweta bunge kuikia muswanda no mpende kumenya kuma rutero rwaku bona mwenda no ntono karite South Imenti ombere kethra kwe muswanda pengine mujumbe aikia kagite na kautongeria boy but before that wethugana yum kwe mtokuga mtoringeime good morning Aruga Kathara is using band of boys by paying them to make sure the leadership of Shadrach is unstable. Atukubali tunasema Shadrach ni 2 term. Ibo gakoga hashtag Kimathi. Ntichokerie ou. Muchokerie then tuchoke ki miradi. Ou ankuri to baba. Ntiji nyeta kwatia. Aruge Kimathi hashtag Kimathi. Mr. Kimathi oti ankuri mutano chia. Ugo riuga Ikathara utumira band of boys. Kiuri kimwe tu. Kathara no lerire band of boys. Chiete ikere mwekuru mujumbe aeje ne panty na boxer. Oti ankuritane Biblia mutano chia. 2 Kings 22 verse 20 to 25. Eja na rugono rwa munene wetwa King Ahab. Areta aratangikia antu muno agituma uturo bwao buma maisha. Murungu aranoga noe aratuma kirundu kimwe arakira atiri itakiiroria bye King Ahab bionthe agikara metha na kubanga ndwaya Ramothu Gileadi
uire iroria biawe bimwairi agacinda o niguo karikite Southimenti tiga kumbure Kathara tiga kumbure mtimu Kathara ure ukarikite Murungu utumite kirundu gia confusion getimu Dr. Shadrack ikiatumi ukona akithithia mantu kila mtu akuona jaja ija mathuku tukauga batu tutikwenda finance bill akamisaina na akauga taka neongo saina tukauga batu tutikwenda mantu atuta mtwe na agatwira tuta mau neo turi na tuko kwa serikali na itomwira buru tutikwenda ende atigwa onto gwe kirundu ya confusion getumikiwe. Thank you. So you want to mean that kutuno Kathara kusikana in all these things kiego mutegeri gatuga Kathara murume ali wora ura ejene ondas check weja na boxer Kathara bila ko eja na imebira tim boxer na Kathara actually nyaka eja na boxer na bati onto watigitene agwitere bati egwito imojumbe lakini mojumbe wegitene atebati because ena ngogea registration ya kuhakikisha kila mtu na kuona kwa mukira boxer ayu ko mtogombera ari mbira yetu Eunice Kanario kuma Mikomboni ariuga kuongea ukweli sijasikia mahali ambapo mjumbe amepitiana hizo vitu. Is that the case? Ina yuchi raja nayo. Mtu ariuga atraigo. Nyamere yuchi aeja ni on Friday. On Friday? Yes. Last Friday. Na inya getaarifa eu erathithetwe kuma Nkubu nire kirimbicha oni mayinde rategete taarifa na Meru TV egorogoro nire kirimbicha na nego samba mitandao na nya mtandao ne jwa kwereo na ya chiaeja ni kegarene East Africa EAPC East African Pentecost Church augete kanisa cha EAPC ira chezo neu ya Kathara yonthe yanku apa nkwene ibatirimane au vijana young people batirimana betho gana yenya akwena empowerment ikwendeleo yenjega muno iro betire omuntu mutane amuntu boxer mware amuntu panty na panty kwou ogwo Mikombona is only 10 about 7 kilometers kuma Kigarene kugotera igwante toyu tigo gethero mami otiumanja no nanje no tuumanja onto ichonte tukwaro Mikombone. Thank you. Ibaga sana aluga to Kelvin Mbachu aluga Shadrack should stop blaming Kathara of destabilizing the government. If Shadrack is really working, his works are supposed to be seen without explanation. That is true. Ibaga sana Kelvin Mbachu. Ambira alitoa Honest Kome aluga ambia huyo kiongozi awache kukaa kiblame our MP. One thing we know is that he's got money and he will buy them all. Okay. Iyo ma wona ene unko erire na imbugete na teremwe the team of Dr. Shadrack utikenge buru baije bagato nengera kenda to balingera kura. Kugoro in terms of what Bo baije atere I can give you an example with the last election. Last election whether era rokere Keminya iketo minyeta wa Keminya the nickname of our NP is Keminya onto bako minya mbecha wamwetha era rokere thaijere aikethurine buga karithuande buga tumithwa raini kila mtu akona jathatu thainya ari thimbari buga karithuande o mtu jathatu thasta kithaene tha kumi ukamwethera menwe. That was how he bought votes. Lakini thai antu ibaromera ibaramenyire kwendia kura wendagia kura no leo kathura ageta kurewa gukurukia bills ira choko inyeria thai mbecha tukagaba lakini wakura oticho akona. Right. Iboga sana mbere ni witakie kiriga kwandikania na ategeri betu githua koine ka wa kamasharia. Iboga sana harimbe tuko pamoja Roy Muliken aliuga DJ Muli Tundi na utakoje gotekeni. Iboga sana watching kitu ambao tunasema ni vijana tunahitaji kusimama hizi viti kutoka governor kwenda MCA. Iboga sana
nontu boguge bwaku eta na mbere na guntumira kiuria kinya we mukari wa South Imenti na untumire ne kinya we county onde ya Meru nkurikania mugeni wetu antuko still ari ndene ya council ya gutegera mbeu mbithi ndene ya mithako so in case ukwenda kwethirwa bwena gikundi ikia mishetho bwena gikundi bukwenda uge bonu bomba kwethirwa bugikinya neruo na gukina kwigikanwa ndene ya county ingagitanga ka ukomba kwethirwa ugentomera message yaku na ningakarukira bwana Mwenda nkuigwa no kwariria sana na kumeneria muno bunene mujumbe Shadrack daktari Shadrack lakini mujumbe ojo aje tari mujumbe obangana ke South Imenti kuba tukwambiri tuge no bangana bara oni pomboli kana kana nyano twambire kuma giki ko arena ke bakira bakirito teu bara bakathuri murungi and all those people pengine imbieze Pau kana bobangi batathithia kiki bukwenda muno Shadrack athithia because I don't know egitari akathuri murungi kethira ikwari tofauti no twende kuigwa on your part ikwari tofauti na ba Shadrack I don't know kethira egitari kerito murungi ikwari tofauti na ba Shadrack because no twende kumenya why is Shadrack kana buko chumira bunene I tofauti ri kwere ampeja na example twamberio au amberirie ki mea ontandika ne gitare kirugi ntomukendia nyanta leo but I can remember the time of Kiraito Murungi atatwira twithirikari ne utheri ari thirikari na enak ria mbere agutwira twithirikari ne buria thithirie ni electrification South Imenti eruguru yekirwa stima mwekire jo atare ne gitare ira ile stima itafondeka gwekirwa stima na chia thiuruka o ethera inyaka kanduka nture na ukena stima that was Kiraito Murungi na choka kenda atonya ume thirikari ne ria mbere woni kuona kiragita yari 205 rikiras 5 iro bienja na iro biekaira rami kubu na biekira karami kaka kena malinya Shadrack yale mi maintain kaka kaumete nkubu gakinya mikumbune na njira yangirendo mwanka koba Kiraito Murungurune ogu atonya umate ali thirikari ne na gucoka kaire on 2010 yekirwa rami iretagia inya pothole inye mwe mwanka na alwa turi for those years over 15 years ebuga ikurugirite muitone ne marai eu neo Kiraito atonirie neo tuko kwa serikali eja kathuri Murungi aigwa arimi bagite town tubwa majani chai ata bakalithirie nthe aba handout imbunge etire aikia mswanda athiuruka akijukaia maoni ja wakulima county ya Meru na county ingi cha Kenya yonthe about majani chai na coffee na bagwatanira akajuju mantune ja bilera yare crops kenda mira itonywa ku kwou aremi ba majani nyathai nyoka bolie mantu ja kathuri Murungi bagakurikania onto jare spearheaded ikathuri Murungi gitareu na munya mantu ja majani na coffee that was our MP rotererwa legislation ari sawa kabisa tutamwije Kenya iketo minyathai no deputy speaker senate bunge na raia jathai egitara Dr. Shadrack na aremi kwaria mbunge antwa na ala sheria ile ibati gukurukwa cha kuhakikisha kila mtu na kwa fund panti na boxer antwa kara mbunge akurukie jaiu ianda utakuba akakumunta boxer emwe na pandi emwe jaka ugatura mwakuma thai mwaka 2027 ipandi emwe akiugatura gwikira na aremi kuthithia barabara thai atuguteta yani utindeo kwina wega bwawe wateka kirutererwa infrastructure that is roads gwaka skuru na electrification he has done totally nothing wateka rutererwa rwa legislation rwa gwitangugewe mbunge kwa kuandika sheria he is doing nothing atutumairwa mbicha mami ndende nyoro no muringa akamuposti na mitandao nethe ka muno akiuraia ne bukuthura akuru kwi Meru
Nkuigwa gweta stima na no mpenda kuigwa some light on your part. Kwirora isari ongerete county Meru. Yes. Na kwina project stima ya South Imenti. What was that project? I don't know kwa baruguririe. Na ndi ante sure kedra ne Quran kana bado na itrambiri. Project eu Ithagiro ine riko abo aireria itharu iri. Itharu ina kwe monya jwe mure mono. Na ndi project eu was launched in 2021. Egitare ya Uhuru Kenyatta. That is when that project was launched. Ekiambere gwita ngugi, yambirite gwita ngugi 2019 2020 egitara corona. Ile yambirire gwita ngugi. Launch officially in 2021. Kira thai barathi thaya utote kwa thai tactics ira thirikari Ruto egutumira ithiuruka irugura project ira inyate bongo bakite ni ubathithiria au South Imenti beja mujumbe wetu ba area Meru yonde president ejete urugura muradi jwa substation ya power of which ni urongo ne functional ba palendi maroli au jena makingi astima na nkunju bakuthirio parade biubie na mana ndebwa tharaka biaura batu semwira bado gutakinya connectivity jantere moche giumpu na ntere moche ya uko bado turiona thina yu na antu ibale miburugo kinyira rural electrification ithira na ninyi project ya World Bank but our MP has been unable kumekinyaniria kabisa. MP ena uge bwa kirio na baterekana. Yes. Ari na uge bwa. Ingogewe. Yes, mantu ja kuhakikisha stima igokinya, that is mandated under the CDF. Right. Yes. Kwena kionenga kuthomera mbere bitagi kirega kwa next time aruga mwenda can you be sincere, stop lying to the people of South Imenti. Shadrach has really worked on some projects including roads. What you have is self-grudge to the MP and self-interest to Kathara. Is that the case? Uni kwa gintu kimwe mbugare onderera ngeta TV ne. Tiga kubuga Shadrach has done some eja na examples ontoni mbara yange eja na examples. Inya ogwe be fair oeja na examples tetera mtu kwa examples. Ombere na kete kena na kena. For example, ibo kuga mono na kete njira yoruko but go look at that road right now. Njira unera umere potholes. Nekirirami? Lakini nera umere potholes na bado nera umere potholes na mwenye goteaki substandard work. Itwije twinde ramir ere bati kwa wikira si rami at least ekiuma potholes bati kuthiria 10 years. Lakini on top of corruption ere ombecha chiare wachari emwe ekirwa ari emwe aki thai ni umete marinya murume nyethera igũtetera thirikari mbwirire tetaire ni thirikari ya uma bwana. Akongera rembera women empowerment and kind of brackets ikundi ampandikira KTY mbinterere weu but ibyo bamambira byo bire nagwete gikundi kimwe murume natige kuganga women empowerment ikundi gweta gikundi kina kieta ki Dr. Shadrach kia empowered kugura inya tent kana chuburia kenda baruga bya thone. That is what is empowerment. Otherwise anga kuga he has empowered women. Which women? Mantuda mbetse ichi ya thirikari. Ankwenda ku understand boga about this constituency. Kwina mbetse ichi thagero chi nyache CDF. Kwina mbetse ichi thagero chi mwimbi mujumbe aka lobby. No kwa jumbe bagweta bako lobby outside and all that. Ikwethagirwo kwina something like a public participation kana bona mwendo rendo mbere nyagu tige ntomba kuga this is tangible thing mujumbe otone athithietie for that 3 years buru with all na CDF kwina ina kulobe ome urenda kuombera there is nothing completely omba kuga kyo kithondeketo biria oni mbene athithietie rutere mono rwa infrastructure oni kaingi mbuga ntitega maendeleo na infrastructure ake ntega infrastructure na legislation iwi chongo gicho ijire cha mujumbe ke infrastructure imbene njira ya ruko na imbene njira ya ikakaga nkobo Jerusalem street na chio ijire
ithithetwe njira substandard na ndikuria kwancha undoririe oriu yewu ya nyomera ya Jerusalem Street yekairwa rami ndori nate no ntubuti kuongera rienge bwekira kajira ri emwake bongo abante tire bambira ewu injerete kama etetero ingare nyinge kwa uturikira ri emwe murume yambirie kuma marinya ire bakambirie kugari to uthai orukwe kari te marinya eraumire na tukiaraia thai turirwa atutumika thara. Right, good morning Toringe mem. There is no difference between Kadhara and Shadrach. Watu wawili wako kwa viti ni sampuli moja. Umwe ta wa Shadrach unge ta wa Ashford murumenya yo indifference na bwayo. Umwe no miaka 70 unge no miaka 50. Ewe indifference na bwayo. Hapa kwenda difference ile ko inge baba Shadrach murume. Tigeni kuga mtu wenu the same mtu wetu how wenu murume ito muija kugura chiawe na ugire bilioni aneta na ndege wetu South Meti to tijengalewe no tijere Land Rover Discovery kawe ya Kadhara. Right, thank you. Tukerekana kuona bado kwena mtu ibwaga sana ruga Michael Mawira tuned in from Kigene thank you from Kigene ibwaga sana iko trote tingaterite. Salimia sana huyo kiongozi. He is oozing wisdom and creating so much awareness to youths all over Meru County, not only South Imenti. Ibwaga sana. Kwena tu kidogo tu chenchegeshe tu na nompende kwa Kinyau gebwa kukire mantujagi national leadership na governance. Kagita na kaka iko kuonekana kidogo kwena some calmness kire mantujagi siasa ile chiguru. Urore munini wa rais dikadi Gachagua ari omendeguru na now are still na kuritamia rio na nedri to kinya kidreten go expose some of the secrets immo irachi ndane thirikari kana irachi ari thaira ari munini wa rais akugecho cha thithika tegua kiuga manto jala shababa and all that pengine ogwa as a young leader ukithikagira Gachagua na ukithikagira uraba bende ngiba murkomen bakuga umba kujukie kwaliria tetagariru ko egita rimwe Kenya ragweta na ibro na mantu ja RSF ya Sudan kuraga antu no na twa karakara twa thugani nguto tu akwancha Gachagua uno wachiaretie auga president wetu William Ruto na kugwetanirwa nwe ukwenda ukuvenderia sira antu bathugani nguto na Sudan augete kura majani ya Kenya kairi tukiri twithugana yinguto twamaka muno kuona atongeria ba RSF beja Kenya kuthithiria michemanio no na bauga uneo bagaka end quarter. I can assure you the international community etekonidinya Gachaguaria. Everyone is seeing kwe links ilio between the current regime William Ruto na rebels baraba kuraga antu rutere rwa Sudan. Na tukarega umenyera rira Sudan igatumure kou ndiguru yetu nyayo yatonya ndoene na te ndiguru itonya ndoene unge abeja tu antu benu abeja tu baka tura masiraku menya Kenya kira gituma giguteka umere ndoa ya gutura miaka nenda miaka rudi iyo ntobundo kite Kenya inyinge ithirikari yake na bunduki na raia baire bathatu lakini tugeja gutonyera ndiguru jontu twambiritie gutonyera Sudan ou itumenyere sana na itukaire ngai Sudan igatutega ritho ringi ontu gukaru watu bagatura sira guku na Sudan bena cio batwire ndoene bakamwe gutura sira guku chikara o kebanga kwou I support Rigathi Gachagua that the international community should investigate thirikari William Samoei Ruto ibatige kureta ndoa nthiguru ingi and in extension baleta ndoa nthiguru na yetu. We need this peace. Yes. Do you think currently to at that peace because tukategera of late nyanto kwa na mitandao nto bagita some jokes bakiuga nto ibaracha okerere rais nto ibaracha diriata. Do you think currently Kenya tu kwambire kwa stable kairi kuma kijara jonde to kujara Gen Z ogo nyano whether mandamana ja Gen Z yes or all that. Do you think currently no to get to at a place to gan at least to at a peace moment? Like to at a peace moment on to several reasons.
igachagua aki utikwaria na nwene ni urekaja noe utikwaria na muno the rest of us tukwaria tutina sauti nene na ndeja oni uganti kwaria thai ende ntiona sauti ya Gachagua yothikirwa Kenya yonthe. What is happening agotina mtu okweko ja tukuga na nthiguru jaitie guru aria lakini we are still making noise no tukuga antu bara bonde barathire Gen Z bathitangwe na batathitangwa no tukuga Gen Z wonde ore orathwa we cibitari ko kwete ai compensated na bata compensated no tukuga economy ya Kenya ne thukire ne thithwe kenda tombo ciandika na tombe kuandikwa na bu butakarika atutena mtu tu gukiria sauti cietu yes tojo Uhuru mbichene na ndena we Uhuru na guchokera kaire mbichene kutongereke menya ke Jubilee with Uhuru katikatene no kuona age affect pengine inya Gachagua na rari ukinyira karato kingpin Mount Kenya tojo Uhuru na ndia guchokera na ukara pengine na rari support no to no either support Ruto no support Matiang'i no support na dango. Do you see the Uhuru effect in some changes ke the 2027 general elections? Of course, muntu ja Uhuru otiomba kumubuthia. First of all, this guy has won an election. He has won 2 elections. Inya there are indisputed. The fact is he was declared the winner. That means ojo muntu kedera inya kedera in ground na structures ikuma Nairobi ikakinya mashinani ndene kabisa. To win an election you need that. Wajaire his family is one of the wealthiest families in Kenya. Kwa winya financial mass power eneo na kiondo. Na Kenya ibwije campaigns is all about money. Nyoka ukagotero money ambecha ukenda kuthiuruka Kenya. And he has that capability. All right. Waja that we interest chia business. Kwa na kumenya kwe uthirikari yomba gwita businesses chia we na chia family ga collapse. So he is highly interested in the governance of Kenya. Mtojo ukamubuthia utethera umei. Ibega sana rorero turamuthia ntukwa na robo na mwenda irwege kigomano kia thirikari cha county devolution conference rambiri na aru na ke devolution conference yeje theme tagaura nkathiti gutwira theme devolution as a catalyst for equity, inclusion and social justice. Pengine kuma tukwambira thirikari cia matura twambire na governor Nyombere, governor Babairi, governor Babathatu how do you feel about this devolution kuma tuko change katiba twatonya kithirikari cia matura I benefit ire ku maybe age tenio advantage ka disadvantage? How do you feel about this devolution thing tukirikai? Only the devolution imbona netethaia. The only negative effect mbona ya devolution it devolved corruption. Igatuika menya mbere corruption irakarika Nairobi yake lakini thai corruption to eneo ntule eneo na batwe but watagaru tererwa development atuge devolution ne kugeria tiga county zira viongozi bao bate kwenda devolution can really do wonders onto inyoga teka ke maswala inyaja leadership. Every county can elect their MCAs and their governors and to baraba kwere wabwega development need cha county yao. Igeto mi ukuona just 10 years ago the people of Tharaka abaitaya naja every August and every January kuromba irio. Yes. Okay. But after devolution Tharaka actually nego to feed twegura irio Tharaka tukeja kwendia gakoromone na nkobu na maua na mikindori. That is the power of devolution. Advantage ngenge igukoria leaders. Onto rera kirarunga mawagite kia MP yake. Oni ndarunga mire gite kia MCA ndena 27 years last election. Urende mbera ndonga mekia MP gitarere antende umbanya kuthiuruka South Imenti but kia MCA ndomba kuthiuruka bogeta West and I am here a young leader inyethera antegitene I am here na inkwale na bakathikira. That is the power of devolution gukuria leadership. Iketo mithai tugutara inya kwe governors bamwe bomba kwa president anto batene inya 50 years. That is the power of devolution. Yes. Au deguga ke devolved corruption
pengine iwe na ndawa kana ititina ndawa teo Devolved corruption ndawe mwene yayo ni mwetu uringi kura ugo muringi kura nuije history engania nikio kumuthura murume na nuije na ya no ene nyambeche iji agukurumia kendo muringira kura agwetaniritwe scandals fulani cha wamba nikio kumuthura. That is the only medicine ya devolved corruption tigeni uthuramba. Alright, tukirikia bwana Mwandano Mpende wariri ikundi bithatu gikundi kia mbere ariria Kariba South Imenti mbere nkwira kinge bara ukabera umbo bera atatu irikia Akariba South Imenti oni ampendera ambwira atiri kwigita South Imenti yome imono etende thura mutongeria kia ka mutongeria mwamba, lakini last election itwaingiro metho imbecha magana athatu every time bwakarithu ante bwa bango laini ijabo ingire mbecha bwathura mutongeria kia utemba kurunga mambunge aria gintu nthiguru ithikira bwathura mutongeria mwamba ugwikira rami substandard na imbecha che gwikira rami njega igaturika makutho mieri 3 after gwikirwa rami muntu utemba kubutetera bukikurugirwo miswanda yobo inyerua na ana benu bakirwa barathwe thai ana South Imenti degree na diploma imaminja economy thoki na ate butetera kabisa. That is the power of your vote. Choke ni ore bwaringa kura mbere mbecha che muntu moe muntu mwamba muntu kia chieja rea ende wa muringira kura. Thank you. Ayuth bonde ndene county Meru na moso barabo bedrita bokitagira kima tojege mithako ombo berate. To all the youth of Meru County, kwina kaweru kareaja kagwitwa Governors Cup ikejete. We will take advantage of that. Tumetumire gukuria ipawa bila biege sports na yake art. Ontuke Governors Cup gukendeka aini. Au ne obukonera kanya. Let's take advantage of that. Na tugetigeria gutekirwa advantage. Onde gethirikari lakini inchi tataira inya ninde mwini. Tugetigeria kuona nte tojere ironekanire mawa kaire. Imbira ryo. Tureterwa aini bakuma kaja na aini betu bagitete bura batiki. Mao has the best singers and musicians in Meru. But who organizes no eta asani baba na mwende rotonde kumenya. Kwena gikundi kia ingo giu kienda beta bombe batika pa who organizes such. Gwe event agent menya no organizer on tune irale MCA tirale governor. Okay. But yakinyaga rotere rwa governor kethera ibatu tukethera tukia advisor. The lineup will be total Meru artists and MCs. Na kethera atitu to advisor if it will not be as advising na kule tubange bakaja kethera ndi number 1 uteta because tutemba gukira tukuria bakaja na betu bereja wa impara no kitumi tuko chwathirikari na inya ikenda biu bikumara kaja bieja getwe. Yes. Alright, thank you so much ibaga sana gwethoro kiriongaza na kagite na kara tugutonya bana Mwandano mbirire ukariungera gikundi kia mbeo mbithe ni gembe kana ina Itigania East. Gikundi kia Tigania East Yes. Iba michezo Kwena timu eta wa Kirumone FC anda iketie ndaka imwe na u ko campaign ndaka gwetwa Kobia na tugweta na aria bara nabo achethi bethera ibaigetwe Ndege Sports Council. Okay. Bakumbona bera Kobia mtojo mugwate njara no kamureke mwanka turetere mubira jwa ngavana. So mubira jijo ni kinaru. So naru tukene ka mubira jwa ngavana no. Yes. Dangatha ward. Yes. Okay. Thank you so much. Na ibaga sana kinya tegeri beto bonde barabara ikiti kuthira barina batwe. Na ibaga sana Mwenda. Thank you. Ni kuthira ore gipindi na tukwa naro to kwariria manto kathomba actually. Na ibaga sana barabonde bara ikego ntomera message ibaga sana mbabu ibaga sana ingokwana Irene Kendia kuga good morning salimikeni sana ibaga sana nto barabonde bara ikiti go tuthingatira kire mitandao kire WhatsApp kire message asanteni sana kila mtu tegeri beto baturinge ime ndene ya Meru TV agukari kenoti wa Mwenda na gutariria uge bunthe
bura mbeu mbithi iri nabu na buria utongeria bukwenda kana mwerekera jo utongeria tugaga ni kuthuja utongeria mbithiro ngo gutikagira au nikana tugeta mbere na mibango yetu Meru TV oni bambetaga Dennis Mutuma ithirwa toina kagita kega.